kutunga sente homuruka gwache ihara abakachiko nibabanza bakureba umwana gwerisho bakusharira sente zibarukwenda aho binje nibahero mitwari 10 no kugaruka higuru henshonge teganisa abaturage bakekora mu hururu yo kweterera umuranga aha bucuru kwataho chairman wa sako mbamwetandira abakirara mu abati akanyaho emitwari 17 konka izo sente kuba izo kuzinyaho banyetoroza tinda afunire sente ezo kizo mu computer kunagiremo banshaba emitwaro mushanju nazihereza umwami nanga kigundu kaine charswe bonaziheriza bakachiko ninyetombo yitwa akachiko aka PDM kakanshaba emitwaro 10 emitwaro 10 najireta nagihereza ndyamuhachi abati wakachiko akasako kwankorra aha bintu byanje byona kontasi mu computer n'ibindi byona kafanalizing bwanyuma bija bayemerera mpa bagira ngusamwiri ngusente zawe ntiza kuzikuhereza ubwira ko bwashikire bajya ngusamwiri tukuza kuhereza sente kubango riyo akasinga ecere kusinga yuko bashasha no kushanga ngo abembezi batungire kare sente no bwengendero ho zitari kubikiriza rero abashemeye kutunga sente babo kuteganisubwa umazima cyamane RC wanu wanje takazitunga kuko wakazitunga kuyeza kuzitunga yagira angweze neza bo weka yazitungire batugire ushinje mutware birebire twije kutwara to mu group ejo kane bember wartaje mu ari chairman secretary ari boda nyabushinje mutware 3 nicweka ngunaza ku computer akubya twabitsiriyaho chairman wa muruka mwene wa PDM yantumaho yanjangu atebye babishenyire baza kuzamo nguno munche mu wendi Judith Nahwera hamwe na Obadia byamukama bashoborira umushaci wetu ho kuba kubabeha bakikwasa password n'ebinde bigambo he batari kucenga batyo babeha ho sente ndugu kubanza batuyahe mitware 3 bate kom password hatukur twagira mukebu yanga ko isumi yanjye yaburam hatukunyizere kungarukiremo nagarka mungo garka mpaso ngo garka mutukutem banyi ha homtwaro kuna benasa soro mtwaro bajya ngo garko rete mtwane ndizo esatu nababuza nte mtware esatu ne yenji bajya ngo sente nizikore zindi bekaha bajya ngo takwa tum computer banyi mtwaro mwe chweka bajya kucheka ngi papara sema bombanya ho ebirebiri ngo ozishaka ebirebiri kunje kubigita na semtwaro abinesha umukugamba ho na Didas ayesigaho wafuna sente kigundo na bamwe aha abanyakaciko bakamushorera mbande mpaka bahire mtwari 13 ndukuza kuzikwata rom wakaciko bamwita kigundo anja atona shato yumusigaza atizo minyeto kuba asa kuba kora unakachi atuwota mpire mtwari 10 kwasa kutekamo na kwate mtwari najina naguza kabuzi nakwate mitwari 10 nazo muhereza kana shikira na research papa no kuza kuciyuza ngo ntwene mitwari 3 yo kubateka mu computer na no kwiyuza form nazo kwata nazo bahereza ibintu bije ho kitakahwiresha minyingi speaker wa district ya Shema Robert Nkwemerire hamwe n'abandi binji abakufuna umushara gwa government bakomerwe ahashonga za sente nizo zumwe bakukwatwa aba state abakora ahashonga zo bushomankuzi zo muntu yo bakwihamu baretoriye bamwiho mu groupe riye bamuteka muri yo bakupinga gashaka Gerard tuguma muri Shema aha gwa Sky TV agenshonga